a tiriata, tēnā koutou. Nau mai hoki mai ki tēnei terenga tākaro Horizon Zero Dawn. Haere tonu. E hoa mai wareware au te whakamau I te tehi wahanga o taku tākaro I nanahi. Te te painga nui Would you not help me? Tua wahine te tangata matua o te pūrākau o tēnei kēmu. Nā Eloi. Nui ngō ngā kēmu he tāne ke te tuahangata. Nari tēnei wā, he wahine ka mutu e kaunga te whakarite I aia. Koinei te wāhi I uti ai taku kōnai tuarua engari kāri I whakamau te wahanga. Nō reira ai. Koinei hokona e hoa ma. Hea no, mātakitaki tonu mai. Ia Eloi te tiro whakamua ana kia tutuki ana whaenga. Ara kia kōrero kia cast me te hoko I tehi tripcaster. Ka mutu me kimi hoki I tehi Blaze mai ngā Striders. Ko ngā Striders ngā moko nui hoiho. Would you not help me? You want to talk to an outcast? I'm desperate for help. Whatever the consequences. What's the problem then? Trouble with your leg? Forget about me. It's my daughter Arana. She's in danger. She went after a scrapper near Mother's cradle and I fear for her life. I can't even stand up, let alone go after her. Will you help me find her? Ai. Ka haere au. If I can, I can't. What's Mother's cradle? Our daughter. You know the matriarchs might cast you out for speaking to me, don't you? I don't care. I tried looking for her myself and my leg gave out. Just find her. I'll accept any punishment if it means she's safe. You said Arana went to Mother's cradle? Yes. Southeast of here. I forbid her from going, but ever since her mother died, she's become impossible. God, te tiro ki te kaunga o ngā waituhine. Okay, show on map. Ooh, kei konei ke tatau, kei konei. E no, anei anō te tehi whaenga. Mother's footsteps find Arana. Strider site. Northern base gate. Uara cast. Me tai atu ki konei. Nei ngā whaenga matua e rua. Cast. Me ngā moko hoiho. Kei konei ngā whaenga pakupaku. Te mea tuatahi ane anō te tehi. Paena. Ura tēnā pēr. Ai. Me haere ki konei ne. Level 4. Crafting. Modifications. Oh, e tai ana te whakapakari, te whakarākei I a tātai tapu. It's like the old model, the last tinker will not learn. Kia ora.
Rongoa. Ara e te hiti tiro. Strider. Strider. Kei whea he tahi atu. Pōka. Okay, kei reira. Ara te rā atu. Te tiro e a tērā. Kai te kitea tana ara. I koe atu ana. Wara no te te. Tanara, hea te take kāre te whakāturi a Tanara. Tai. Ai, ke whia te rātu. Ka pai, ara. Kia ora, ara te ara. Me tatake atu. Me tata atu ki te huarahi e puta mai te huarahi. Ia tēnei. Te o ngā moko hoi hoa. Ka pai. Wara te tiro. Ke taramaia, ke taramaia. E moi. Tiri tiri. Ah! Ai, toa engari. He ana kia. Kia hua tohunga tonu te patu e nei. E nei kararehe, e nei moko nui. Tiro. Hea koe tēnā. E, ara ke te. That must be Arana. Sounds like she's in trouble. I'm stuck up here! Haramai hoa, haramai hoa. Ki te wāhi I hinga I tō hoa. Damn! No more of these.
E moi. Ah. Oh, ara no te tehi. Yeah, teach him a lesson. Kone. Yeah, katoa era. Thanks for saving. Kua hinga. Me from those machines. Can I talk to you for a minute? I just want to thank you. Hey, come over here. Please. Come talk to me. It'll only take a minute. Thank you. I thought those Watchers were gonna tear me apart. Your father sent me after you. It's time to go home. I figured. But I can't go back until I get my mother's spear from that scrapper. I'll look for your spear. You will? Oh, thank you. Go find your father. His leg gave out while he was searching for you, just south of Mother's Heart. Oh, no. Okay, I'll go to him right away. Thanks again. No one else around. Looks safe to meet. My guess is he'll be waiting for me. There he is. Looks nervous. Well, well, well. An outcast on my doorstep. All mother protect me. Surprised you saw me the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Is there a reason why you're acting so cranky today? Once you run the proving and get made a brave, you'll deal with traitors in Mother's Heart. Maybe I don't like losing customers. Traitors who don't break the law and deal with outcasts, you mean? That's right. Our days of crime will be behind us, so long as you keep quiet. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me.
that you've got yourself a tripcaster, practice how to use it someplace else, all right? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. So, anything else? I guess that concludes our business. All right. See you around. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. There. Time to get that spear.
well-made weapon. Arana will be happy to have it back. Kei te pakariha ere aku pūkenga. Ka pai. Ho mai ngā tapu. Ka pai tērā. Need them soon enough. Tata mate au, te mea i hua kaha tonu e ne momo. Hoi anō, ka wai o ki rere me tērā patunga. Ko taku tino mahi i wainga i ene kōnai, kia te tiro ki ngā kupu. Kei mate au ki te noho ki te ki patu i a te wā, he hanga kupu tika, mō te tuku i tō kōpere, te rākau, no reira he rangahau kei te haere. Nā te mea hia nei kia hua, kia hua kaunga tonu, kia tika tonu, koira pēr, te mea nu kia tika te reo, kia kimi mehe kupu hou, he kimi māku, ana, ka ngana au ki te kimi e rā kupu, ki te waihanga rane e te kupu mo ene momo kemu. Hoi no, i rungi tērā e wama ka waiho ki konei, mo tēnei wā, hei te kōnei, haere ake nei, tēnā koutou.